Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga o ana tamua i nei aso. Ua silia le tausanga talo na le totongia le pulenga o le FRU po le Fiji Rugby Union. Le ali Samoa le ana latou avatu whaakon ka la te soaswani ko le ni no le latou autai to fitu le sunga a etu tu stala. O etu tu stala o se li fai pis ni si Samoa o la wiloa ilana lenga po o le turmeric o se mea inu malosi ai le tino. Peita isa ngalue whaapitoa mo le whaamalosina mo le soifua maloloina o le auta alo la kapia fiti. Peita ilea wadwai alwai lea wa mori mawina mai e le sunga tu stala i tato whaatalunanga wa le totongia i e le pulenga. E ui ina i whaamanuianga o ta alonga le auta i to fitu fiti lona taimi. Ai watangia ilana maita wa esela sanga o yela to maftanga male pulenga o le uni ale fo itunu ma wa fa ye neila na lo ye tanga itulanga fa tula fono ina o le tao fia lona tongi male tu wa inga fa pe wa yele au sia tulanga fa well level e fa awa waile ngadwenga o le fa seale le Samoa ya etu tu stala ina wale alo ia lana kon kalate mai wa yai le isi tangata wa suia ia ile tofinga mai wa silngia ai foi lona nofo fatu la fono ina ile tunu o limola na lo ia mta upu pe ona ta ua ilunga tala toe tuli loe tolu masina le uta pena ile kalesia katoliko Roma i Samoa fa pe tau ai ngole fionga le ake epiku po fo mo le taimi ole fa unga pa ia lea o fatu langa mo le solus fulua au kusolua o ro fa pe tai tato fatal noanga maltasi tau ai ngole fionga ya patele mo sese vito lio tui ile fa ungole va yaso o se tapenanga o le awhaia ma le anganga o le whaafitai whaia e mawalunga i le vi inga o le atua. O mai tawina i tala anga o le kalesia tupunga e o tau ainga o le fionga ia patele mo sese vito lio i le fio anga o sa fotu i savai. O se ainga wala awi loa i whaamanuianga le atua e ala i le whaopopoina o la tau patele matamai ta isa i le ngā solonga ai o ana au ngā tūpulanga. Mai lawa i ona mātua sa ngā lue whaafsoswani peitai ile tala angol faltua ya angi mo na uso e tofu level tamaita i o le ta uso ma lo e patele matau po sa fa apena fo i ilo lato tuangane le fionga tuilo a antele a tuilo a e yai fo i o na lo e patele matau po sa e ui watu ua le malo e le to otele o le nao ngā tupulanga ai olo o tau ave mafa awau mai pea le tau tua lotua le ainga o le fionga tuilo a sa tu lai mai ile to finga faipule o le tu malo ngā ngai fomonga numeratasi e ia sa fotu mo manase talu mai lua afe maleono peita aina tu malo masui tulanga mai ai le ta Malaysia ona tu fine le fionga fai malo to kika stawas ma wasavali ai nei ile se fulu valu tau sanga susoo talu ona umia mai le ainga sa tuilo ale tofio le tu malo o le fa ai na ai le ainga sa tuilo a mai le fionga sa fotu le ngata o to finga fa le nganga ai o le tu lai mai paia inga susoo tau ave mai ana ta mafanau le tofinga fai pule o le tu malo. Ai o le fo i wa tofia se tasi o alo e avea, ma ake epiko po le kalesia katoliko Roma i Samoa. O se tofinga e ave i aile whaia ia mawalunga le kalesia katoliko i o nātunu. O le masina fo i ulai lea ua fola e sui o le pulenga le kalesia i Samoa le whelo ingam tu stala le whai unga le vai aso. E taunu uai i Samoa le fionga patele mo sese Victoria tu i mai New Zealand. Mo lona fa au unga fa ake epiko po ile aso lua au kuso lua o lua fa. E fast full tasi ali ima tamaita isa o nga fa leo i totonu le fa masina ma le vai aso e tasi lea wa ve ai nei ma leo fa au wina talu mai le fa ai unga o le vai aso talu ai e pe o na fa ai loa le fa mtalanga fa lau i tele mtanga aluenga o leo. O le aso lua fitu o le masina talu ai o me le sa fa atau toa alo i ai la tau nei lua tasi tamaita e ma le lua se fulu o li i sa fea ngai ma tole ninga e a o nga fa leo le na asu fitu vai aso. E le sao ninga o le fa au unga sa fa atumulia i au ainga ma wo ai o le upa malo si au mai le sunga le fa fengainga Reverend Ngaolo Elisara fa atasiai ma le fionga le minister fa walo Harry Jeffrey Schuster na ia fa manatu le au fa au e faia le ngā luenga man fa maoni fa alo ma le alofa ai o sui komisina la fa tele Herbert a ati na ia fa la wilo le lipoti o taunu ungol tapina ina mai o ia leo fou e au fi ai ma le vaenga na maua fa ailonga fa apitol tulanga silia na mai tawina i totonu le wha masina o le aonga. Constable Rex Officer Yoelu Memea le Students' Choice Award
Milton to Awelese Most Discipline Award, Vaisali Tu Logoka Aisoli Le Best All-Rounder Award, Tanai Etewati Top Student Award for Outstanding Academic Achievement, Etalitonu Le Pulenga Mtanga Luenga Leo, Le Afsosani Leo Senga Fo, o leo le tausiol fi le mua le amiotonu malsaunga le mua Samoa. Ita longa mai le tolu sfulu ali utofia mo le kapia le manu Samoa lua o lua fa tolu se fulu o ilatou o lo ota aloai I aula kapi fafo e pe on fa ai loal fa mtalanga fa ala waitele al pulenga o le yuni la kapia Samoa o le talonga mua fo ilean man Samoa ni to sanga le apia paka e pe on fa ai loal office civil CEO fa le mavaenga Vincent Fepuleai le fai el masina fo o Julai ilona solima male aso sfutolu ta aloai mal awa Italia ta pinanga le Pacific Nations Cup ile masino Augusto pe ta le au e au fiailo lani faleiva vai teleuta ti e tai mai New Zealand mako pulea e vai teleuta mal mangota mai falani te tu maunga fa ala palaulim fanga fau mai falani kalolo tu iloma sa punawa malalo vaya mai Australia aki se yuli o pata falela time sa punawa mai Wales o sama malolo vai sala matau tuta mai New Zealand Andrew Tuala ta pali imsa vaya malefanga mai Amerika JP sa unio mota ama vai lele mai Australia Samuel Slade sa punawa ma vai loam palauli mai New Zealand Senio tole 4 fast time no fali I mai falani Benjamin Petaya mai lalomanu mamalifa o Japani Theodore McFarlane o mua sa le longa mai Engelani Murphy Taramai o sa ro fatam to mua mai Japani Isaiah mua ai ono le pale fast otam vayala mai Saint England Olai wan noa vai usum sa foto mai Amerika Jacopo mapu mai fale ulam vai telefo o New Zealand Fred tu ilanyo sa le ufima fatausi mai Samoa Meilani matavao fast ota malaulii mai New Zealand. Jonathan Taumatene no fali masata puala mai New Zealand. Ereatara e naria no fali mavayala mai New Zealand. Afa molelio sava yele fanga masangone mai New Zealand. Di Angelo Lewila o ngatai vai mafangalii mai New Zealand. Duncan pa ia awa mutia telem sat paitea mai falani. Danny to ala fale asi mulo tufanga mai New Zealand, Stacy Ilio sat polam fasta ota mai New Zealand, Sebastian Visinia wa fenga malufilufi mai New Zealand, alapati Leilua, o malia mpatamea mai Japani, PC Leilua, safa ato alefanga msiusenga mai New Zealand, Nigel Awang o alafua mavayusu mai New Zealand, Owen Niwe Fitu, o tanga ngatai vai mai Samoa, Tomasi alo si o le visa le moam falfa mai Amerika. O tama waleta alo talu manuanga o afiai e yai Jordan Lay, James Lay, Donna Brickhouse, Suetena Samoa, Michael Failangi, Taleni Seu, Rodney Yona, Jacob Umanga, Tumua Manu, Henry Taefu, Neria Formai, Mapepe Sana Patafilo. Whaftaila whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo I tula, mana tamua. Whaftai fo le Wendy's design o lo I funga lei, mo le ofu matangofie, ai whaasoi fo ia.